Vrlo često skloni smo da biljke koje viđamo svaki dan pored puteva, na travnjacima i oko kuća odbacujemo sa izvesnim prezirom. Ljudi često misle da lekovite biljke rastu samo na teško dostupnim planinskim vrletima i kanjonima do kojih se ne dolazi lako. Međutim, situacija je često potpuno obrnuta. Mnoge korovske biljke koje rastu praktično na svakom koraku, recimo kopriva ili maslačak, pravo su zaboravljeno blago. Baš takva je i bokvica, na prvi pogled mala, neugledna, često blatnjavih listova, ali izuzetno lekovita i veoma bezbedna biljka. U lečenju se upotrebljavaju muška, dugolista, uskolista bokvica i ženska, širokolista bokvica. Listovi bokvice sadrže saponine i sluz, pa su čaj i sirupi od bokvice odlično biljno sredstvo za čišćenje disajnih organa od sekreta, a pošto je bokvica i mucilagna biljka, ona ublažava suvi kašalj i smanjuje iritaciju u grlu i disajnim putevima. Pomešana sa crnim slezom i lanenim semenom bokvica smiruje napade suvog kašlja. Pomešana sa bršljanom, slatkim korenom i anisom olakšava iskašljavanje gustog sekreta. Sveži, dobro oprani i samleveni listovi bokvice pomešani sa medom odličan su lek za bolesti disajnih organa. Čiste disajne puteve, smiruju upalne procese i zahvaljujući sadržaju flavonoida, sluzi, tanina, menoterpena i derivata kofeinske kiseline, ovaj biljni eliksir preporučuje se za ublažavanje upala sluznice. Ovaj eliksir posebno je koristan ljudima koji pate od čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu jer regeneriše oštećeno tkivo i sanira upalu. Da imam čir na želucu, pored eliksira od bokvice svakodnevno bih pio čaj od kantariona i slatkog korena. Naravno, neophodno je obratiti pažnju na ishranu, masnu, slanu i prženu hranu i mesne prerađevine koje obiluju konzervansima i aditivima trajno izbacite iz svog jelovnika. Obavezno jedite kaše od integralnih žitarica, puno banana i đumbira. Čaj od bokvice preporučuje se i osobama koje pate od diverkulitisa, naročito u kombinaciji sa kamilicom, nevenom i semenom lana. Bokvica sadrži alantoin, supstancu koja podstiče stvaranje novih ćelija, pa je zato potpuno opravdano narodno poverenje u lečenju kožnih bolesti, rana, posekotina, opekotina i ujeda insekata. Mast koja sadrži ekstrakt bokvice je dobro biljno sredstvo koje ublažava alergijske reakcije kože. Bokvica je dobar biljni lek protiv akni i rozacee. Kada se posečete ili opečete u prirodi, dovoljno je da pronađete list bokvice, operete ga, malo izgnječite među prstima i stavite na povređeno mesto. Isto važi i za ujede insekata. Bokvica ne samo što je jestiva, već je i ukusna prolećna salata, sadrži vitamin C i provitamin A, fitoncide i soli kalijuma koju možete pomešati sa mladim lišćem maslačka, dragoljuba ili potočarke, začiniti bundevinim uljem, limunovim sokom i morskom solju. Također bokvicu možete obariti sa mladim izdancima koprive i dobiti ukusno varivo. Bokvica ima moć da zaustavi krvarenje kako spoljno, tako i unutrašnje, zato se pomešana sa hajdučkom travom, rusomačom i virkom koristi protiv menstrualnih odliva i
krvarenja iz hemoroida. Mast od bokvice i nevena je dobar biljni lijek za sve one kojima hemoroidi zadaju probleme. Pored masti neophodno je piti čaj od kamilice i lanenog semena. Čajna mešavina za smirivanje suvog kašlja, bokvica 100 g, crni slez 100 g, slatki koren 50 g. Biljke pomešajte pa 3 supene kašike smeše prelijte sa pola litre ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji pola sata. Procedite, dodajte 2 supene kašike meda i sok od pola limuna. Čaj popijte podeljen u 2 doze posle obroka. Biljni eliksir od bokvice. Pola kilograma svežih i dobro opranih listova bokvice sameljite na mašini za meso ili u multipraktiku. Samlevene listove i sok koji je iz njih iscureo pomešajte sa kilogramom meda i 50 g usitnjene smole propolisa. Sve izmešajte i ostavite da stoji 3 dana, obavezno mešajući s vremena na vreme drvenom ili plastičnom kašikom. Nakon 3 dana možete početi sa upotrebom. Uzimajte ovaj eliksir 3 puta na dan po 1 kafenu kašičicu, 10 minuta pre obroka. Ovaj eliksir preporučuje se svima koji pate od bolesti disajnih organa, bronhitisa i upale pluća. Također od velike je koristi pušačima i svima koji žele da očiste disajne puteve. Dok uzimate ovaj eliksir svaki dan popijte po šolju čaja od omana i majkine dušice, po 1 kafena kašičica omana i majkine dušice na šolju ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite pola sata pa procedite. Eliksir od bokvice toplo preporučujem svima koji pate od čira na želucu i 12-palačnom crevu. Pored eliksira svakodnevno pijte po šolju čaja sljedećeg ujutro i uveče. Kantarion 100 g, iđirot 50 g, slatki koren 50 g. Biljke pomešajte pa 2 kafene kašičice prelijte šoljom 250 ml, promešajte, poklopite i ostavite da stoji pola sata. Procedite i pijte u malim gutljajima pre jela, ujutro i uveče pre spavanja. Izbjegavajte alkohol, prevrele sireve, čokoladu i izlaganje suncu ili odlazak u solarijum. Melem od bokvice. 2 šake svežih, dobro opranih i osušenih listova bokvice sitno iseckajte i dodajte u posudu u koju ste rastvorili 250 g svinjske masti. Kad počne da cvrči, dobro promešajte i skinite sa šporeta. Poklopite i ostavite na hladnom mjestu 24 časa. Sutra na vrlo blagoj vatri zagrevajte ovu masu i uz neprestano mešanje, kad se mast otopi, skinite sa šporeta i još malo mešajte i procedite u čistu i potpuno suvu kuticu. Nakon 45 minuta u masu dodajte 25 ml ulja noćurka, dobro promešajte i čuvajte u frižideru. Rok trajanja ovog melema je 2 mjeseca. Ovo je izuzetan biljni lijek koji pomaže svima koji pate od alergijskih reakcija na koži, lišajeva, suvih i vlažnih ekcema. Nanosite ga svakodnevno na suvu i čistu kožu ujutro i uveče. Jako je dobro da pijete sljedeći čaj: divlji dan i noć 200 g, maslačak 100 g. Biljke pomešajte pa 3 supene kašike smeše prelijte sa 750 ml hladne vode, dodajte kafenu kašičicu smeđeg šećera i pustite da provri pa kuvajte 2 minuta. Skinite sa šporeta i ostavite da stoji pola sata. Procedite i popijte u toku dana u malim gutljajima.
Melem od bokvice je odličan lek protiv hemoroida. Losion za lice protiv akni. Bokvica 50 grama, rastavić 50 grama, apotekarski alkohol 200 ml, glicerin 50 ml, rastvor pantenola 10 ml, esencijalno ulje čajnog drveta 40 kapi. Suve listove bokvice i rastavić stavite u čistu staklenu teglu pa prelijte alkoholom i glicerinom. Zatvorite i dobro promućkajte, pa ostavite da stoji na tamnom mjestu 12 dana uz češće mućkanje. Procedite, dodajte pantenol i esencijalno ulje čajnog drveta. Sve sipajte u čistu bočicu i kvasite lice ovim losionom ujutro i uveče nakon umivanja. Pored ovog losiona potrebno je da pijete litar sljedećeg čaja: majčina dušica 100 grama, divlja dan i noć 100 grama, biljke pomešajte pa 5 supenih kašika prelijte litrom ključale vode. Promešajte, poklopite i ostavite sat vremena. Procedite i popijte u toku dana. Ovo su recepti od Momčila Antonijevića. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!